zingakanani nobekeze Ngomisitha zami zingakanani nobekeze yobekezela Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Niyamazi ugogo Mseleku ukuthi uma esefike ezokhuluma nani kusuke kukhona okubalulekile anilethela kona okuyikona okwenza ukuthi nazi ukuthi uma nike nangena kuyena nizokuthola ukusizakala ngoba vele nisuke nizokuthola ukusizakala ngoba izinto asuke eza nazo noma ngabe kuthiwa ezinye usakhuluma ngazo zadlula kodwa wena usuke usazothi uma ungena khona uyifice uthole lokhu okudingayo ngaleso sikhathi ungena uyobheka ngoba usuke ungena nje ngicabanga usuke ukhona usuke ucabanga ngenhliziyo yakho ngiyakufisa ukuthi namhlanje into engizokhuluma ngayo ibalulekile ngohlobo olwesimanga kwabanye abantu iyabahlupa bagcine beya kodokotela uthola ukuthi abakutholi ukusizakala kunalesimo esenzeka kubantu kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu unestim noma ngabe ugezile noma ngabe kwenzakaleni ugeze azagcobisa afake ngisho ilona kuhlule kwayiyona leyonto kodwa unestim sakhe njengathi uzalwe naso ngoba ugcina ungasazi ukuthi kwenzakalani kodwa nje uma ungizwe ukuthi unestim ongasasiqondi ukuthi esani leso stim leso hayi ngoba singalapheki ngoba siyinkinga ukwazi ukuba nomuntu noma ungaba nomuntu ozwana naye owesilisa noma ngabe owesifazane kodwa naye ubekezela zahluleke yilesi stim esenzakala kuwena ingakho kuyaye kufanele ukuthi usiphakamele lesi stim ugogo Mseleku ke yena lesi stim lesi uyasishaya silahlelele kude uma nje uthola mhlawumbe nayo lo nkinga ungeza noma ufonele ugogo Mseleku umtshela hayibo gogo Mseleku ngeke ngeze ukhuluma ngento enginenkinga nayo futhi senginesikhathi nginenkinga kodwa inkinga bengingazi ukuthi ngizothola lapho usizo lelo phunga lelo ngilishaya ngilivale nya njengamanzi lokuthi umuntu athi umanzi manje unenkinga akazi ukuthi uzokwenza njani athi usehlulekile ayikho into yokuhluleka imithi yesiZulu ikhona hambe kumuntu wesiZulu usuke ezokusiza kodwa ke angithi iya umuntu uzokusiza bonke abantu bazokusiza cha mina nje ngiyakwazi ukwenza ngizikhulumela mina ngoba ngifuna ukuthi ungathi uye kumuntu uthi wathi ugogo Mseleku izinyanga ziyakwazi ngizikhulumela mina ngoba ibini engaziyo ukuthi ngiyakwazi imina futhi engaziyo ukuthi uma ngikulapha lonto ngizokulapha uyayizwa lonto and angifuni ukuhlulwa yinto ekuphethe ngiyaye ngenze sure ukuthi ngifuna ukuthi into ekuphethe imina engizoyehlula hayi ukuthi kuyiyona ezohlula mina ngifuna ukuthi kube yiyona imina engizoyehlula ngifuna ukuthi nje mangabe ngikwenza into nawe usale ujabulile nami ngisale ngijabulile uyayibo mina ngijabuliswa ukuthi wena utholile usizo lento obuyidinga ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube nestim and abantu abanestim naye usuke ezizwa kwesinye isikhathi ukuthi unestim emzimbeni wakhe hayi ngoba engagezi bakwethu usuke egeza umuntu enza konke okwenziwa yibona bonke abantu kodwa kuwukuthi unaleli vumba leli elivimbanisayo uthola ukuthi noma kwanyakaza lonke endlini bonke abantu babukana endlini ukuthi awu uba kodwa usenequqe elingaka la endlini kanti naye akazenzi futhi kubuhlungu kuyena ma engakuzwa wena usho njalo ukuthi ngoba naku umuntu kungekho kuyena ukhuluma kanjena ngiyaxolisa kwabathinteka mhlawumbe bezwe ngathi ngiyibeke kabi le ndaba kodwa indlela ebengifuna ukuthi izwakale ngayo indlela engenza ukuthi umuntu onale nkinga kodwa ayilalelisise ayizwe kahle kodwa ngicabanga ukuthi ayikho indlela embi engiyibeke ngayo ngiyibeke ngendlela e-right ngiyacela-ke ukuthi-ke umuntu onenkinga angifonele acele ugogo Mseleku ukuthi ucela usizo ugogo Mseleku akwazi ukumsiza achaze nje ukuthi unani ngoba angathi umuntu gogo ngikufonela nje ngale nto okade ukhuluma ngayo yini engikhuluma ngayo njengoba ziningi kanje izinto engakhuluma ngazo uma uthi ufonela ngento engakhuluma ngayo iyiphi into engikhulume ngayo mina ziningi into engikhuluma ngazo wena uma uzofika uhambisa isikhathi kuzoze kukhala ucingo ngibamba ucingo ngikuyeke kancane ngiphinde ngiqhubeke nolunye ucingo ngoba wena usakhuluma ngale yanto le okade ukhuluma ngayo awuhlale phezu kwendaba uthi gogo ngikhuluma ngale ndaba le okade ukhuluma ngayo leyo ukhuluma ngephunga labantu abanukayo iyona nto-ke leyo eyinkinga-ke eyenza abantu ngiyacela ukuthi nginazise ukuthi-ke ngomhla ka-12 ngizobe ngisegoli ngisegoli eSoweto ePortia Glen uma uyakhona wehla eBoxer qede bese uyafona uma ngabe uyaleleka kahle wehla eBoxer uthi uma ufika epolice station nje kuseduze kwepolice station kakhulu abaziyo ngepolice station yakhona ePortia Glen Mall ePortia Glen uze ungalibali ukuthi kusePortia Glen hayi Portia Garden
hhayi eProtea Garden. Abantu abaningi bayaduka kune-Protea Glen, khona kune-Protea Garden. Abanye abantu baye egadini kanti nasise ngala. Ngiyacela-ke bakithi ukuthi-ke ningilandele amakhasi ami, niwalalele kahle, nikwazi ukungifolowa, nikwenze konke engase nikwenze. Sengimtshelile ukuthi ngizobe ngiseGoli. Ngicela bonke abalandeli bami abaseduze neGoli abadinga ukubona ugogo Mseleku bafike-ke eGoli. Ngiyabonga kakhulu. Ugogo Mseleku uyathokoza makhosi amakhulu. Thokozani ndlondlu. Siyabonga makhosi.